Ngapuson kumnin si shangai shem haladin bau tuai u isi sham yangam lada ya u ngalenden yang ada lele klen da jing iklem kudu i yangam uyai sa Uyai sa podolut jonga Nganom yo men sim wan lada ngayat marwe Bagaki utwai galam yangang Men sim bukoi Yesungu yeme hagan negasngi Nagamanta kajing baha kajing sebon Mamete say hello jing iwe piwe Namar kata Shua bangin ikitin kijome leng ba Isekri kijome Yegerpat To pa yaman simble jome hello jing iwe piwe Bat kam tam hai kinongkran Keban sapesya ikitin kijome hello jing iwe piwe Namar kata To ay bakari kapor keba Kidon menta kalong kajing kurku nagamenta jingi iwe lengba umansim jongme ngin kor kerpa dia mansim jomble lengba kasur jing ruai ba ai ba kana kajing ruai kalong kajing ruai nagamenta jingi ba mansim blai un hiar lo halor jingi iwe sim na kajing ruai koros towan mansim bakoi Tuhan mensembaku Ngidon hakmat jome Ngidon hakmat jome Pendap dapur jome Pendap dapur jome Saringkat pangi Saringkat pangi Belong ke umbaim Melong ka umbai Umponi bom jurngat Umponi bom jurngat Nong pentingan panong aibor Nong pentingan panong aibor Sensyar yang atrai Sensyar yang atrai Tuhan mensimbakut Tuhan mensembaku Ngadon hakmat jome Ngadon hakmat jome Pendap dapur jome Pendap dapur jome Saringkat bangi Saringkat bani Belong ke umbaim Melong ka umbai Umponi bom jurngat Umponi bom jurngat Nong pentingan panong aibor Nong pentingan panong aibor Sensyar yang atrai Sensyar yang atrai Tuhan mensimbakut Tuhan mensembaku Ngidon hakmat jome Ngidon hakmat jome Pendap dapur jome Pendap dapur jome Saringkat bangi Saringkat bani
ro ya me ko man simba khoi Ya roa me ko men simba khoi. ngi pendon puro me ko man simba khoi Ibenon buram me ko men ngi simba. IT he me ko man simba khoi Ya iti me ko men to simba. yalami ko man simba khoi Tu alam me ko men simba. to shen shari ko man simba khoi Syari ko to pen khlani ko man simba khoi men kanya ko men to simba. pen tap report jo me ko man simba khoi Dap kapor jong me ko men simba khoi. ka puram hok pa hok khun bon man simba khoi Tumba ka long na dumen tong jumta prabot nom la jom. ko donut pa kuitam jesu Dois nei kumari ai ko rap ki kristan Duai nam ta jungi haga kuteng pa berukun berdemen sim bukoi amen. Utrai don rengkat but pi. Kejing pulih na ka gospel bukoi kat kumu Matius. Ka burom hame ko try. Habalajan san baji. Ulalej biang shayo bola shem. Yekiway pat kibriu kibayang kai hangta. Balay pia penlut kai. Yakapor hangne baro shisngi. Ula keliyaki. Kila jubab. Bom don bawer belayangi. Teulong. Lada kumta. Ki. Mapiru. Ban lek. Ban trey. Hagabri sowai. Ke gospel kejeng utrai. Kejeng yero yemi ke Kris. Kejan mit kebesuk. Kejan mit kebadap. Kebaslei. Da kejeng id. Bagi sebon kejeng utrai. Yero yemi ku Jisu. Isngongu yemi ku Jisu. Ngai nam yemi ku Jisu. Ngi pendon burom yemi ku Jisu. Kublai shibun ku Jisu. Kublai shibun ipi kerang babi jong kilai telikidasis. Ikwa ban kublai songu kerpange ye bishop i jongi. Tungi tapti ban songu ye bishop i jongi. Kekeleng do kiruniam baro. Special na kabenta jong pi kirang ba jong kilai telikidasis. Kalempong kirang ba kabakat pra arajara pon riu sen jok seng rang ba Catholic Nongstoin Diocese Kum Second Conference Federation Kisenjok Sengrang Ba Catholic Kasijantia Kajaka Hamairang Bat Menta Kiri Kasngi Katim Usnem Jong Kirupai Ba Ki Mapiru Lektrei Syakabri Sowan Jong Utrai Naga Gospel Matius Klenong Kaba Nyo Korang Ba Kabalang karon kami api. Are you ready? Kibalong ready sumara gakti. Are you ready? Are you ready? Kolong kami bergikon samla tap ti nakabentai pa jongi. Makin long ready. Nakabenta ka gospel. Nakabenta ka balang. Ba nakabenta ka ying ka sem ka jongi. Makin sacrifice ka jong ka jongim. Nakabenta yang iki kon kikti ba ka balang. Ngiyaro imi ku Jisu. Ngisngongo imi ku Jisu. Kublay si hajar ngoyo pi kirang ba jong ka balang. Haman laki sinong jong kilay teliki diocese. Nong sorbat nong kendong. Kublay si bun nakabenta ka jinglong Catholic. Kublai shibun na kajing long rang ba jong pi. Kublai shibun na kabenta kajing treshi dom jong pi ala kikam. Ngidon kinong bela. Ngidon kinong hikay. Ngidon ki ofisa. Ngidon shisha. Ikirang ba habaro ki level. Jong kajingim jongi. Utrai jisu mentagasngi. Naga gospel yung Matius lendong saur kot kendai. Ali bodi yanga. Ngan penlong yapi kinong tong briu. Ale bod yanga. Ngan penlong yapi kinong tong briu. Kalong kapag sungo tenat but kalong shisha such a surprise. Pras pangut. Hansya syajar ngut. Kirang ba. Kidon na kalempung. Kilawan kum ki delicate. Na kilay tali ki diocese. Kisam lagi don. Kat nriuspa. Kilong kemi gidon, kat nyuspa duna. Kilong kepa gidon, siajar. Kublai shibun, ya kajing kraw jong pi. Ban inoy kikam kijab jong pi brokoin. Ban wan ban syahikay alade yang utray. Gani kalong ka appointment na kabenta jong ngabal jong pi. Ngaru ngalawan na umdang sisya.
ngelapen speed ya kekali ngong ibu ba yu la yu speed breaker blokoi nembang ngeri ban poi biang por naga benta ke jeng pli ya kai no Christian hang ni kelempung ba jong kirang ba bat ngila poi biang por kila pongchor kita yar tambang ngila repair mentah sengap korang ngaba bi ngan hikai pi mdai jeng hikai ngan ai pi kan ke testimony ya ke bangai ngila ngala hikai haka we ke jaka sengap ba mentah we ulong pa ikun jung bertangar senem sitom ki khmat kile perkhat na laying jong ilai wadawai bat kila lej wadawai kila lej cho copyright kila batai kong ko copyright ke khmat ki khulung jungi cipang lape cipang lakap cipang mi umat cipang terkong ki khmat baru copyright wong kata tika tika jingpang ke besar kei ngan ai dawai yapi rag ini ke dawai bat pinta taki khmat taki dawai plang ukpa ulele ying wong kemi pengelayok ni dawai ba ai copyright wong kumno copyright wong marata rei ukpa wong em gini pada sop yaki khmat kenapa kan jam kloy kemi kong em ban sop do nukun bat kamlong wong em balai kamlong dei ban koj dei kumta hagajan mit la sop dau tau kun bat yaki khmat kelung kalayam kelasat selang kami kelong kepangin laun do wong em ndai ban laun wat kene ban koj baro shimit iklung isya shitom la shai men step haba lau yake ya kata ka jusop ki khmat baro arteli kila duno ki khmat baro arteli kila madlano ki khmat baro arteli kila sebe namar kajing bam kata kadawai kolong keba be careful hakawe par ka por bedi uni nong Assyria rengkat berka lok jungu ukulung bertang si benai no si snem prabanai khat prabanai mau uni kulung rupang ki khmat kum tag lele chau doktor ki ongko doktor uni ukulung jungi usitom khmat somba examine you doktor ul examine ulong I give you time very serious ukun jong pi yo jing pang khmat balong kla balong kerpang badunum kochu berhadin katokan benai unsa duno ya kajing yoi ya ka bor yoi jong ki khmat jongu wong anai por ye pi menta sibnai ba phin perkhat ka ei ba phin le krang bangila ban sumar ban take care lai por ye ki berkala lai phai kila lai phai si yin bat kila rai ukpa ulong kmi nganganai no ya ka khmat kamon na ka bantayo kun pi phinai phinle kumno ka kemir kong kpa ngarungan ai no ya ka khmat kadiang kila rai bikle so doktor gyong doktor ngila rai bikle thoi ka agreement gyong ba ngau kpangan ai ka khmat kamon pat ka kemi kan ai ka khmat kadiang khna bonu khulung go jongi un koj un khia u doktor la sumar shisha para po arta yo u khulung ulai yo ka khmat ka baba briu bat ka bathmai u khpa bane marla siliang bat ka kemiru marla siliang baro si jengim rei kila kemen namar belai u khon ulai yo yaki khmat ki batamai serious keniru kolong kupa be careful uji sulong alei bud yanga ngan ploi pi kinong tong briu uji suong biang menta ki ma piru let shaka briso wine ban pen shay kini ka bible commentary ka batai yangi ba kito kibala trei men step kibala trei kamen shua kire ki kristan kibala priang ya kejinget kibala priang ya kejinget kam shua ban yang abad ya pi bad banga bad mapi kibadang le hadu khadwe khadar si baji lai baji sau baji hadu san baji ru ngide ki kristan kibadang hadin ban priang ya kejinget naman kata kadau kenikin ke kubor ya ka ba mga ban mapi kirang ba jong kabalang ngidon kam ban shim ya ka jingkit kle na ka ban taban warra shisha
Ikajing i kajang ublay. Ikajing long perlong padu ublay. Berkaktiin kajang ublay. Berkisakramen berkajing babha kajongi. Namar kata kadau baro ki apostol kilayap martir na kapitang utray. Namta ka gospel lai tangu Yohanes ubalay yap ha kajing long kakerta kababiang. Korang ba? Are you ready? Uji sulong gospel Matthew sunong kadri ruha posau. Ladau nuno kwa ban budi yang un len yaladi bat un ba yala kading pna bat un budi yang ngiro me ku Jisu isngongo me ku Jisu. Are you ready? Ngai sngotang ni yes. Siapai? Yes to. Ngi pulih kitab yang benyau kenong lai kor ar poar hadu alai poar. Lai ar poar ar polai. Kajing jir kajong ublay. Kajing i kajong ublay. Kamkut. Katemai man ka step. Men med ngi tiada kajing kuslai. Men step utrai uai takabor kabatamai nakabanta. Ipule biang naka kitab yung prophet Isaiah lenong riu kot pra. Utrai ulong yanongan pa mano banraku bo nakabenta jongi. Kumta ngala jubab ngadon mga topha yang kirang ba berokoj rakti berong. Ngadon mga topha yang ngadon mga topha yang ngadon mga topha yang nginong kum ka senjok ngidon mangi topha yang i baru try ula kular wong ngan ai ru kitab niang pukni bapin mare klem tai. See how beautiful. Utrai ula kular ikatake jing shisha. Pingai ni. Ngingek ke nama takadau ngidon hang ni barang kotrai shisha. Pensle yang ida ka bor jome kenapa ngisala. Bandap kita kejeng ai play shisha. Everything to Jesus. Kublai shibuni pi kerang ba balang ki barang kinong kendong ken shot. Ya ka ba mangi kelang dong i poi si Jesus name. Dei ma pi kirang ba, dei ma pi kinong trai balang. Ki ba pen roy, ki ba pen im, ki ba sumar. Ya ka balang ba kuj. Hakinong kendong ken shot jongka. Riksin tiapa i jongi ngiaro me ku Jisu isngongo ye me ku Jisu rengkar lang mapi kinong ikai rengkar lang mapi kelong kemi rengkar lang mapi kisamla ngidua jaba utrai un tese kijing start ya pi kilong pai pi kerang ba kar kijing start jong Solomon unai pi kijing shlur kar kijing shlur jong Daniel unai pi kijing klan kar kijing klan jong Samson unai pi kijing Bertshisha kar kajing tibir jong David unai ya pisha ya kajing chania berjengat bas kem kumu Joshua baru unai ya pi kajing reublay kabajanai kumu Joseph ngiyaro me ku Jisu isngongu me ku Jisu shisha dei hangni ken butrai ulong na gospel jong Yohanes nang khasan Om dei ma pi ki bala jir yang renga ke ngala jir ya pi ngala thong ya pi ba pin sai so kolong pa pi ngi sei lang ki jing so hala ki jong ki benta jong ka jing im jongi don ki balong officer don ki balong MP komba pala don ki balong chief minister ko ba Konrad ma don ro mga ko pa pi ba siya bala chis pas ngi slayu Don ki baklam don kun khat prangot, don ki badan kun arngot laingot, don ki badan taki kun serang, don ki badan kun kan tei ti selayu. Ubom don kun ru selayu. Nilaban riyo no yonoru, so what? Namar kata kadau, ngiyos ngau butrai siyawang. Ngau utrai, ngapen kentang yapi. I, the Lord, who makes you holy. Kolong pa bayit. Wan nom tieng ban trei ka kam. Ya ka kam jong ublay. Hoy kami kam sem klalong natural kla shwani re ka kam ka ba utrai ukhot na ka benta jong pi. Ha ka no ka benta. Namar bale utrai la kula ruang ngan I am the Lord who makes you holy. Nga utrai
uban kerku pun penkentang ya bi. Bat ngin Jobab kumu Joshua, bat ngap king sem jonga ngin syakri ya utrai. Ngikwa ban ruai mentai ke jing ruai trai melong log bakodor. Ngekot ya plobi jonga ibadu maulot bangin aisur bangin ruai kendian. Trai melong log bakodor. Kolong pabi the first friend in our life they belong God ujisu. Nang tabade haying hasem ki khon kan lok ki kami ki khon ki ti ki lok ki jor nang kamon ban nang kadiang. Let us make friends. Tongin bod ki paralok, ngin pendunai ki nong shun. Upa shun umar ya shun jatuh. Ngi bade, let us be friend. Give a smile to someone. Ngaku apa nai kublai ki don arngut ki rang ba bagi menin ngai kublai yu. Wei orang ba long pau ba marla uwan ron ham tak ne kelempung. Ngam tiap sono udon. Kidon bon kilong pa kiba marla kiba deko Henry Kim Salia banwan haki convention banwan haki retreat ban le jalap ban ime ka gospel ngiaro ime ku Jisu ngisngongo ime ku Jisu dombe long paru bakalok jungu kala klim no mentau imer kikon kila beno ya kata kami pergi orang ladaka wan kala bamut ngi saya map menta kala kim pancu haying uni long pa upang stroke mentau lo koi dobding du wan retreat ngai kren bru minin ngai chusngap ka kana jungu ngam sunang sukuno ban kren ong fada ngawan nang benta ka ni kelempung ong koblesibun ngadon tanga kitin bolong koblesibun yo to briu to long pa bru nang ni ubod ko dobding du bola sha lebe nak lok ngai he loves God. We do try. Kolong po kibun ba ki. Ni kolong to witness. You are the saints. Pilong kriu coachisha. Bansa ki jing kraw ko jong blay. Hapadeng kijing tenju berkijing e berkoy. Nambar balay. You are the friend of God. Nambar ba pilong ki perlok jong utray. Utray rulong perlok nagabenta jongi. Ba nama tagadaw kin mentangin ruai kin jing ruai. Try melong log bakodor. Ban ngai i dia me. Ngai i dia me mi it kong yanga. Ko try ngi penbena e jing kraw jong me. Ngi penbena e jing spon i jong me. Ho chisha. Tak jing wan jong yak lempung ba kraw. Ngin sami na lempung kilong pa gi brapen kubor. Kilong pa gi brapen sle jong utray. Kilong pa gi ba job ki ke bar khoj. Kumbong ke Japanese proverb, you fall down 7 times, get up 8. Pior nyaw sin yang pra. Bisle you. No problem. What's the problem? Nilaban pentemai biang ki jung utrai nak benta ki bar khoj. Namar ba utrai ulong ke jakari bakakot baskem jong ke jingim jongi. Try melong ulog bakodo. Try melong ulog bakodo. Bat nga idiame me i bengkong yang Sajisin try melong bakodor. Try ulo bakodor. Try melong ulo bakodor. Bat nga idiame me i nengkong yang ko try ngi pen na ya jing kraw jong me ngi pen na ya jing spone jong me yang ni ko try ngi pen na ya jing kraw jong me ngi pen na ya jing spone jong me yang ni try melong ulok bakodor try me
จริงคราวจงมีงีเป็นปัญหาจริงสมบูรณ์จงมีอย่างนี้กูทรายงีเป็นปัญหาอย่าจริงคราวจงมีงีเป็นปัญหาจริงสมบูรณ์จงมีอย่างนี้รักที่จะร้องโชว์ try me long ulo bakodo try me long ulo bakodo but nga idiame engkong ya engkong yang engkong yang engkong yang Kubelashibun ku Jisu kijingi ko jome nakabenta jong awunong pop bopli pamela khot yang abalong ku Catholic unong bu jome yarap yangi bang yaine shisha kajing shakri yame ko Maria kus im jong kajing sup to yarap to duwai nakabenta jongi kaktin jong oblay ke hikai nakabenta jongi babangi ki Kristan bali baptisma ngilong ki missionary Kodol bar jong kabalang lumen jensium kelunong bakhat nyo kong declare kong ni kepada kedok mati konstituen jong kabalang. Declares kong every disciple has the obligation to spread the faith. Baro koy kinong build jong utray kidon ya ka mission ka obligation kidon siya ta ka hok kasot ban ben priang ya ka jengay. Koy pat kedolir adjentes kedikri nakabenta ka mission activity ke bang Ukrainian. The church is missionary by nature. Kabalang kalong missionary adalah dehi. Hakajing long bakerpang jongka. And all baptized. Barokot kibla pen baptist. Kila kot syakata ban yo benta. Hakajing long missionary. Ngiyaro ime ku Jisu. Isngongo ime ku Jisu. Ukpaba ukhoy penpol baaru thoya ka dulir redemptorist mission of the Redeemer kanabar nyo puway. By virtue of baptism, all lay people are missionaries. Lembag ka baptisma bukhoy, baro khoy, pat ki jong oblay, ki riupay ba, kilong ki missionary. Bat koy pat ka shtaray evangeli kaudiem jong pabu khoy, Pope Francis kanabar chispar. The joy of the gospel. Kajing kmen jong the gospel. All baptized, whatever their position in the church. Baro koy ki beliau baptisma. Hagir kom baper kalebel jong kabalang. Barak institute jong ki baro koy are agents of evangelization. Ngilong bagi kiatyar jong ka gospel. Ngilong mangi agents of evangelization. Nakapenta kini kejung kubur ba crowd jong kabalang. Bigla ailat yang au bebej upatem unong kendong unong pop upopli bangin long kino ya lap jong ka gospel. Ngiyar ro imi ku Jisu. Ngisngongo imi ku Jisu. Namaru try siya. Ujid yang i berupa selek yang i. Walang ilong ki bebej ki baduna kano unsa ayaka efficacy of office. But ngit salah banlek ki kamplan tau try. Catechism of the Catholic Church, CCC, kanambari way ar nyo pokong. The baptized must profess the faith. Kibalayo baptisma kini ban panbanaya kajingit, pagkini ban simentaru hakam apostolic.
commissionary activity of the church. Berkata kadai commission ya kabalang kelai na kabenta jongi. Kabas ngotre bongin pai. Na kabna kabi kedulir kabau pop kui penjempol baru la ai na kabenta Asia, Ecclesia Indonesia, kabalang hari Asia beruang. In the first millennium, hagaja senem kabaningkong the cross was planted on the soil of Europe. Ya kadang pernah jong utrai, la thong ning kong la si ning kong hakado ba jong kari Europe. On the second millennium, hakaja snem kabar on the Americas and Africa. Hakaja snem kabar la thong ya kadang pernah ha America ber ha Africa. And we can pray that in the third Christian millennium, ngidwai baka pas kaja snem kabalai Christian millennium, a feast of harvest, kan salong ka jing ot ka bakraw, ya ka gospel ka jing ed hangno, hapo ka dauba Asia. Badai mga papi menta kani ka spas nem kani ka snem menta bantong ya kani pnajong utray hari Asia hakadaw ba Asia hari India bariki light li gidasis jongi baraki hajar li kisnong breaking sem jong ki light li gidasis baraka state bi jongi utray unai bor naga benta jongi. We have no other reason ngim don kanoko we parkadaw banim kalong to plan the cross of Christ. Bantong ye kading pana jung utrai. Haki don no jungi, haki yingi sam jungi, haki snongi tau gu jungi, haki ribi jungi. Ngi aro me gu Jisu, ngi sngong ye me gu Jisu. Kolong yi kolong sam kolong pa bi ngi ra so thiang so bang plan rab kapor kam sha. Ti kum tangan sa pankut no ye kani sa bong yi pi. Where to start wong? Put your heart, mind and soul into even your smallest act. Kolong pa bi bu ya kadon no jong pi, ya ka jemo je perkhat jong pi, ya ka men sim jong pi. What hai jing trei baret eru. Le se tamat pen thang tung iki kon ru da thang ba se. Pe yo ka ing. What tang mat pen thang tung iki kon ru da thang ba. Smallest act. They give the best. Where will start one? Educating the mind without educating the heart is no education at all. Aristotle. Kajing hikai kajabing klaim kajing hikai kadonut kam day kajing hikai. Namar kata kadau kamandir ke bau trial air ke benta jungi go and preach the gospel. Hato dang don kam ne menyalabi ke gospel. Hato dang don kam ya ke balang. Hato dang don kam ke sakramen. Hato dang don kam ya ke ingge sem jongi. Hato dang don kam ya kirang ba. Teng is ngong bang yong let them live and die. Baling habialap kamadia yap chatu. Hari don ya kamandet bo try ulai. Dan mata kadau ngim hun sisha. Tang ban subu ban sutip teng lede ban ngikwa ban ailem. Berkejing don jungi menta kasingi kelong ngikuaban ailem. Yang ne kaspa bau trai ula tesei hakri kasi jentia ba i jongi. Dei haus nem kat praspa kandai po bagi missionary kilawan na silang duriau ban ra ke gospel na kabenta ke jongi. Ngai ku blei sibune sishai ki missionary bakrau. Ki balwan ban bet ya usambai jenget Catholic hakene kari ke jongi. Namar kata kadau, ngai ku bleiru na kebentam ki Kristan ke banengkong. Ngai ku blei na kebentam ki bishop ke banengkong. Ngai ku blei na kebentam ki lingdo ki banengkong jong kri ka jongi. Ngim laban klet bayo fra bendrami la khot apostol jong ki lum kasi. Ngim laban klet bayo fra tome la aina mi hukum u apostol jong ki lum jantia. Ngimlaban klet shisha ya fra atar fra kemelo fra chitur belong missionary jong kari maram. Ngimlaban klet shisha ya fra balawan belong missionary jong kari boy. Ngimlaban klet ya fra albisuri ya fra primuli ki missionary belong ki missionary jong kari langam. Namar ngar ko mentah langam. Tin mata kadau shisha. Utrai la the sei ki jingker khu kari bai ke jongi mentak le ke por jong aba jong pi ban yalam ya baro syau Jisu kade shisha ke jing sebun jong utrai but hagak tin Hebrew ki ong the hesed of God, the loving kindness of God ke jing I ke jong utrai
la plilem na kabanta je ba mangab na piru ngilong kita kinong samlem ya kajing ia kajing utrai la nyowingi kom kinong tei u Christ tiar mata gadau kolong kapa bi kan penkot dah kini kajing ong jong pa bu ku poblio be a Catholic not just Christians Pothaur Kristen Biskot Kristen do Claro Kristen do Jemru Kristen do Rombairo Kristen MP be Catholic and not just any Christians. Tos lek pai shisha kolong pa biet bara ya kene ke kubor. Bang try lapan sele yangi, lapan kubor yangi, bang ilong shisha. Kirang ba Catholic, lapan sele jung try, lapan kubor, ban selong mangi shisha. In salah shisha, ban hikai le jong ki kong ti da kenung sababa, jong ke jing duai, ban ke jing e ya ki sacrament. U try on te say ki jingle ku, un pa sele ipi. Ngomong saya cisin, ke diocese ke dalam kami pi, bishop dalam kami pi, keleng dok ke dalam kami pi, ke dunia ke dalam kami pi. Are you ready? But may pelong yes. We try. Ya ke ekba pelong hoi. Unom kwa, banyak ngolin de bentip, banong em. Inong lang perok hoi. Nye dua lang ini buai. Hakamat Yesuti. Kublai ko Maria. Kepada penegak jingai, utrai dan berpahala kerkui penamdengi kentai, bala kerkui suak po jong pau Jisu. Maria bukui ku kami jong blai tu dua yang kepentar jongi kenong po, menta berapor kejing yap jongi. Amen. Kan penkot ni kam jingi apostol. Henry ngam nyukore ai yala kejingim tang ban la ban pendep ya kejing marathong ya ka kam ba utrai ul ai hanga ban le kata ban penbena ya ku berubah. Jong kejingai jong utrai ki mapiru leitrei hakabiso wine en yoro Jesus Christ yunom la junom amen. Kublai shibune Father ki kentin tia kentin rupa jong pi ki ba aimen siem ki ba pensirham ya kadunut jungi ki rangba pat baro ki pa jong blai bedon hangni Bakot baweringi bantrei kebri sowan jung try. Ngis ngehun hijrut ya ki kentien ki ba pi clay pila aimen sim pila hikai ngi pila jimod ngi bat penslur ngi bantrei kan keleng khaba jung try. Ker pange ya ki jing rai ki ba bang ki jung pi bang bahaban rai pinang bahaban rai kublish bune Father na ka banta kani te ngisuk men tu kata na ngi kirang ba bat kilung kami badan yau spiritual director bala ban makit ban ba ban senran ini ke jinglong rang ba ke jinglong kami ke jung de kupa jong di kupa ban kupa jong ki kami the grace of Father